Nihang teron LP School kivirji ang ring non apyong osomar apay nang kijum. Masap arwi kijang ajok tak kironi penrong pangbong ada kacheleng PWD atau war kacheleng pon kisung nang. Nilip soarlo asong atum pen Karbi Anglong Autonomous Council kecari atum aphan kacuropon. Rong salia rong arat non pu anta misen adolong kave ajok lang ham hitik kora malom kisang nang. KSA borlang per aro atum pen karlitang sumila rong hang pia phan chikimo asai dengpon. KSU asong ing deng pom mahang ketek arni dipula pen duar baguria long talon pon. Tangka ke hang tap amen pen bang hinia bang fuka cingnang. Kardom pini Adap Abirta than bang pini merina han sepi non arju ikha birtang ton pen. Sarupathar MEC constituency angkang ting bosti arong ke parlo ni hang teron LP school kivir ponji anatsi ke pangnodun. Labangso school along osomar aphay kang arponajok school kivir ponji ang ring kethe. Labangso school levirdet pulote kithurmi osomar kethe angkor ahut kicharli anat kengkam kachijordun ji kisungji ang ring. 365 News India Karbi Anglong aro phirangki jotno sing be adim aklong along ki hunri dam ahut thek damlong school arlo mesen kang ni adim awar saikave barpi barsuke dodam ji adim ave lapen ave ki junji aphan mesen alang Jongdame Karbi Anglong arlo elementary department asahem kithir klong dokok aphita kopia potsi Karbi Anglong arlo pinang an lower primary school kang thurponji aphan munthi parsik pon pedetma asai phu atum laki manghu pon meme alamlo osomar ningkan ke thompe ningkan nerkep adak osomar atumsi LP school kecharli pon lapen jong silabangso owe osomar atum aphan kecharli anat aning rung pon thekte pulote mo arni ke wangji owe kimi atum kisung gache chak nangji angring thepik an pinpur pon me non labangso ni hang teron LP school sitami osomar aphaile aphi ong jum ong pulote kedamtang arani ason asam ahawar arlo sarkar ahin pen school kang hapon lapuson kang haponji angring thetan Lasiputhot osomar api apoma te rong asor lapen school management committee ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council kechari ke thekiding atumaphan school kang thurpon lapen akemi asai ke klem ponji aphan phirang ke athengno chuningri nang pedodun Borpothar pen jotno singbe 365 News India Item dak bais nang sotar homosti angkang alu item dak ting bosti ahabar nihang karon LP school item si presiden nili loncerong par item dak nihang karon LP school samalu chari ayamalong dak avar sai kari lason si theklong dak dek save apen smartum toilet lapen me lang ave lapen cooking room lahai kave lapen inghap khirki lahai hitame hitum school along kave lason si theklong lasi hitum dak nihang karon LP school along kirang kitum kirang pot nang kapan ni cerupa la lasi nili ceneri pubangke non sarkar hin pe tame kapten pen item yang kan LP sekolah long sematem lo charlie awar sai mission dia pansi ili esensia presiden pen ni jenirila Karbi Students Union Thihek pen KSU ningkan phoke chok mahang ke thek ani patumi aru Niphai ko nerkep ani alir acham lapen covid protocol kroi ponsi KSU tirikam aru asahem dipu amla patia long talon pon labang soke talon pon asaya long KSU mai purostom rong phar tirikam aru penchepatir piponsi mini disi covid-19 ke so along ka chesong dun lapen apran kidam nang abang phu abang phikedo anatuma phan arnam ardom pisi chekimo asai dengpon lapen puthot mai phu ahin pen cake ing than pon si KSU ningkan phoke chok talon dun Patumia saya long Central Executive Committee aro ahin pen chetong dun kong chun bang jirsong taro abari mai phusar im tokbi dihin chun bang long kiri tiso pathu chun bang harlong bi tokbi lapen sahem chun bang indro inghi Aduntu KSU Duarbaguri aro ahin penta Duarbaguri along KSU amai phusunil terang penchepatir piponsi KSU ningkan phoke chok lama ingthur pon lapen milur kai pon pen ningkan phoke chok talon dun
Duar Baguri pen Amos Ingti 365 News India. Duar Baguri MAC constituency kaparlo rongsali arong kedam atowar along langroy athak misen adolong kave ajok barla apor ahut lang ham hitti ke parai harai ka chekap ji aphan kesiksa ka chitong nang. Karbi Anglong rong sopi malom ke kachingthur ason do olo tahai sita Karbi Anglong atok ati non pu anta kachingthur ing arpik ason si thekpon long lapuson si Duar Baguri rongsali arong sitame isilo. Labangso arong pangrum pet don pharo sosedo lapen arong sita kachingthur dun anat ke papihup ason si rong ka humri dam ahut thek tekang long. Labangso rong along mesen towar kachileng awarsai avilang. Me ari hing adon tin chetang klub avilang. Lapen kijun alang aphan ringwel hini ke thomdolata ningkreng apor kijun alang kasiksak. Pang rumpet rong sali arong asor kisung alam dupik. Woi pitsita kachileng awarsai le mesen pulotang te. Rong rup kachingthur awarsai ta doji busi. Rong asor atumpet 365 News India Karbi Anglong aro apherang ke amos ing tika humri dam ahut nang chethandun. Lasiputhot hawar arat mate rong asor atum prabjin pen rong sali arong kedam atowar along kikrong ponput aroy athak dolong ke kimpi ponserak jiapan MAC Richard Tok bilapen Karbi Anglong Autonomous Council ke thekiding atum aphan chuningri pedopon. Daythor pen Amos Ingti 365 News India. Hamren Police lapen di Mahasau Police atum celangpet pen bang hini tangka ke hang tap abang pu atum aphan patumi nep ingnang ponlong. Hamren Police asai ki atum ke pangdak pon pinang an adim along phone ke call pen beha ke klem atum aphan tangka ke hang pen ke pasiksak pon bang hinia bang pu atum aphan patumi nep ingnang ponlong lo lapen Hamren Police case number 11/2021 under section US 386/50/511 Indian Penal Code mate IPC aron pabon pon lo puta police mate rekom sai ki atum pen pangdak pon. Kachingnang cek bang hinia bang phuatu mamen lake borlong ki timung arta ningkan ingko resir kep Hamren borlang so amikar lapen John ingti arta ningkan ingko ratrok umrang so krungthai arong amikar pusi pang thekpon alang tum bang hinia rideng pen bike ihum lapen mobile plang nilong pon pusi pang dakpon lapen komat ne abang phu lapen kopi komasi ke toy mapu alam the kachini ponje aphan ritarli pon bomlang pusi Hamren Police asai khiatum pen than pachini Kheroni pen Joyram Kathar 365 News India. আমি আপোনালোকে গম পাই আছিলে চাগে আমাৰ ইয়াত এই হামৰেং টাউনতে কেইটামান বিজনেছমেনক প্লাছ বেপাৰী কেইটাক মই জইন কৰাৰ পিছৰ পৰাই কেইটামান মানে ক্ৰিমিনেলবিলাকে ফোন কৰি পেলাই পইচা ডিমাণ্ড কৰি আছিলে এই সংক্ৰান্তত আমি হামৰেং থানাত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই আমি তেওঁলোকক ওপৰত যেইকেইটা ক্ৰিমিনেল তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি চ'ৰ্চ লগাই পুৰা আমি হেৰি কৰি পেলাই তদন্ত কৰি গম পালোঁ যে দুটা ল'ৰা ইয়াত ইনভলভ আছে এই দুটা ল'ৰাৰ ওপৰত আমি অপাৰেশ্যন কৰি ডিমা হাছাও পুলিচ আৰু আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং পুলিচ জইণ্ট অপাৰেশ্যন কৰি পেলাই যোৱাকালি ৰাতিত আমি মানে আজি ৰাতিপুৱা আৰু এই হেৰিৰ পৰা আমি কি বুলি কয় উমৰাংচুৰ পৰা দুইজন ল'ৰাক আমি এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই দুইজন ল'ৰা হ'ল এটা হ'ল বৰলংকি টিমুং 29 বছৰ তেওঁ আমাৰ এই হামৰেং থানাৰ আণ্ডাৰতে হামৰেং এই টাউনতে আৰু এটা জন ইংটি 26 বছৰীয়া তেওঁ ঘৰ হ'ল উমৰাংচুৰ এই দুইজনৰ পৰা আমি সিম কেইটামান ৰিকভাৰ কৰিছোঁ যেই সিম বা মোবাইল নাম্বাৰেদি তেওঁলোকে এক্সটৰ্চন ডিমাণ্ড দিছিলে এতিয়া তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ এৰেষ্ট কৰি পেলাই আমি তেওঁলোকক জুডিচিয়েল কাষ্টডি আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিম আৰু বাকী আমি সিহঁতৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আৰু ক'ৰবাত ডাইনা বেয়া কিবা হেৰি আছে নেকি এইটো আমি তদন্ত কৰি আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি বাকীবিলাক তেনেকৈ হেৰি পোৱা নাই তথাপিও আমি তদন্ত কৰি চাই আছোঁ আৰু ইণ্টাৰগেশ্যন আমাৰ জোৰদাৰ চলি আছে আশা কৰিছোঁ আমি আৰু যদি কিবা যদি বেলেগ এংগেল থাকে সেইটো আমি ওলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ Non malom microfinance alon kachoram atum ahut ke so parpiga jokachi tu unwang we hangjo hang haila puson apor ahut Karbi Anglong Autonomous Council kichari pon atum ke japona jok nilip so arlo asong atum alam the Assam sarkar along ke pali pidun thekapot Karbi Anglong Autonomous Council kichari atum aphan nilip so arlo asong atum pen ke choro ke pajir pon jongpon me microfinance atangka Karbi Anglong so arlo atum aphanta warsai wang iji meni pu pen kachoram dun atum penang andolo lapen hake padu preng kachitu iwo bi phaksita mek chepa doinanglo
Lapuson so arlo atum aphan kisung alam chini si Assam Sarkar sitame kachitu ponji aphan awar sai sitame masap ke pajoy pon abidi pangdak pipon lo lapen Karbi Anglong arlo sitame lapuson awar sai ki piponji aphan cyclem pon bom lo ahok pedalam hulabang so ahut Assam ahawar kachesong pon ahut Karbi Anglong Autonomous Council ke thekiding atum nilip so arlo asong atum alam the athak an ke pali pidun apot patumi nilip along phirangke amai pha pon along nilip so arlo asong atum pen Karbi Anglong Autonomous Council ke thekiding atum aphan ke churu pajir pon Patumi labang so amai along ke cari pon nilip so arlo asong amai pi priya hansipi lapen mai ke pajut pon along ke cerap citodun kakrung taropi jesi kathar pilapen song klembang piatum nilipen Moses Teron 365 News India Pini labang so kerang ke amai ni tu ke kan ko alam ke dah hello ke tang 2019 pen nili tu Mars chuklo pen nili tu labang so microfinance aphan nili tu chisong bom bang bom non 2021 ante nitum labang so ka chisong alam klar nili tu chipinang ko lo kasi nombor si pen dam lo nang nombor si ke nili tu microfinance pu Assam pen labang solam nangle rock pen aposi microfinance aphan itum chisong lo na muhila tu makisung kiduk alama puthak itum peklang lo na lapen kithe kiding akeng ri tum dam lo nang tu pen aposi Assam muhila konten cheng lo nili tum nili pa muhila tum samini tum sapodo nang thek chipidun si nitum halabang sor ni pen 2019 pen non 2021 antame nili tum labang so ka chisong ang thek peklang lo lapen labang so chisong bom un hot nili tum nitum ke thek o bole nili tum ke chuk ka chisong kali bonta nili barada kisung akiduk adoy ni pen si nili tum thek thedes sitame nili tum arleng ke the tum akeng ri nili tum humri dam nang ko alam theke la hello athe mahalabang so 2019 aning kan nili barad muhila tum elabang so microfinance alun ke chu enden pen apot pinanga atum pressure stroke lapen pinanga tum paralyzed lapen pinanga tum hithi ke jang do la poson sitame do lun kitun e pen apot pinanso kachikak lapen hithi ke jang la poson tame do labang so ning kituk nili tum chekhangun e sin nili tum CM sar kengri ani nili tum dam nang kok lo la silabang so akita malong mate ni tum akache song long CM sar phana ke ropilo pipod ma bulotang te ha 2019 pen nili tum akache song along CM sar stame nang chingki pipo lapen lake Assam ben salam stame nang ke klang aposi Assam jong si nang le tum aphan rihai lo bulotang te Assam sarkar pen si labang so alam ke nang le tum aphan rapon proposi CM ni tum phanang than lo la sem CM sar aphan alang li ke dam tang setame alang li munira tum phan kang hon kang jen so lapen kipi ke pajir ke sukun Facebook long stame alang li ke rap ni le tum thek long o la son da thak si non muhila tum ki sung setame nili tum aphan nang chimi do si nili tum muhila hoi ben alang li long ka chuni damal alang li asamang kang along alang li labang so lama puthak pelesi pinyar ni labang so kichon ang technically tum ke thek long pen apo CM sar phana ki ro pilo la pen non malom becheng apor arve nang kijang bom la puson ahut PWD atowar khironi pen rong pangbong adaka cheleng atowar kaheno parpik a jokrat atum towar ka cheleng kisungna masap arve le kijang anta towar ang bong lang kicheman kon ajok motor la pen kitab pinang ana atum katora chachak রাস্তা কি অসুবিধা হয়েছে towar ka cheleng রাস্তা road inoda bang khan kijang labang so towar ka cheleng kon aphan Karbi Anglong তিন জায়গা নামি যাব লাগে গাড়ি ভোট বেয়া নাকি ভোট বেয়া thanti kang konsida mi kitlem kon contractor arunachal asol apen labang so towar ka cheleng kon bom ahut স্লিপ করে গাড়ি এটা মোবাইলতে পার হয়ে যেতে চাইলো কেনেকা মানে অলপ হলে আর গাটা কোটা পাবো কোটা যাবো এটা আমরাই যাম Bukat awal aratna kecil kecil jangan arat itu babak soal Islam petang kota itu bulan akapek akan Karbi Anglong Autonomous Council pentek konsi saya ke petang konserak dia pancirok dok arat atum Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rohang apan tuning bipitopon Kiruni penjoyram Qatar 365 News India তাসেং নাম জিবো তাসেং নাম জি নাম তোলা তাসেংকে দাম বমা হুত जितु लां थात पेन लां मिपिया dak kalwara long towar khaino labang so phrak nang pilo puji so phata ke nili puji bang ke la so apo atowar phan la ne PWD ben ki la ke khewni rong pamong road pu asi la so atowar phan council ben 8 crore satangka si panong lo la pen contractor bang ke arunachal contractor
si la tom ma contractor tan arjulo ko pipo si so to war patang te dar lo pu so running bill ang pipe dat pu tame running bill ki pipe ke la ke alam masih bang we mane running bill jong si pipe pulatang te la kam ta patang te pula bang ke arora provision masih ave di lalu mati la si la prabjin pen contractor bang la so kam bang cepat tang nang pola anvel lo ta ka arar tum kar i bang ke jang thailong lo ke di je ko ane kang lit la dang han ong pe ko pu pak lang thai labang so tuar bang kwana ratum sige cehalat ikla arada bang ke dasmet pet la pu ke la amreng konsensi MSC constituency andar si papan si panong lo mati di kasi la pu bang awen nai pu tame nili mat hadam bang ke total mana 60,000 arat tum se dak kisung lo so tawar ke patang te jok Kedam tang jang mi po Niphai ingko rahini Nogong district roha along ko pai kilang no pen apran kedam nang joi karli tang sumila rong hang piapan KSA borlang pher aro amai phusan jip phangcho ahin pen chipatir piponsi patumi aru Niphai ingko daner kep arni kang sam milur kai ponsi karli tang sumila rong hang pia karjong chom rong mi ke pedodun long pa meji aphan cheki mo sai pedopon Dilai ben Deboram Qatar 365 News India Pini Abirta ke lapuan se kangton iglo arni ke me kardom